Ишгал этилген Ахмежитнын биринчи сезосунун тиббий бөлүгүндө көр кырымлы Мабюс Александр Сизиковнун сакатлыгы акында весикалар кабыл этилмеди. Айны вакытта олар гуя эскерген тарихларга ишарет эттилер, деп хабар этти Кырым бирдемлигине онун анасы Елена. Аписханенин тиббий бөлүгүндө она Сизиков üzerinde өзлөрү тиббий тешкерүү кечирежеклерин айттылар. Эр адам 2009 сенеси каза нетижесинде көзлөрүнү жойду. Да бир каза себебинден исе Александрдын далагы кесилди. Эсирнин ашказан, боюн ве сыртында хроник хасталыклары бар. Шунун үчүн ана дайыма массажлар ве мутахассисларга дайыма көзөтүлмеси керек. Лякин 14 сентябрде Русия кавсыздык күчлери тарафынан качырылып, аписке алынган соңра сокур адамны тиббий жардымсыз калдырдылар. Коли я зайшла до кімнати для короткочасних побачень, Сашко сидів боком від мене у бік. Тобто він навіть не орієнтувався, де я. Він не бачить, ходить навпомацьки. Він не може пересуватися самостійно, його водити треба. Я не уявляю, як вони це питання вирішать. Чи приставити до нього людину? Ну як? 17 років людині – це смертний вирок просто. Я це і медсестрі сказала. Якщо з ним щось трапиться, це буде на вашій совісті. 2020 сенесі июль айында көр Александр Сизиковны силялы ФСБ хадимлері евінде тынтув кечирген соңра эсир алдылар. Эр адамны шу күнү тутулган дигер кырымлылар кеби терроризмде ве Русия иктидарыны девермеге аракет этүүвдө кабатладылар. Эн кинейлеши шунда ки руслар тарафынан сахте жинайы даванын эсас делили көр адамнын затен сокур олганы үчүн окуп оламаганы ясак китаплар oldu. Ниаят канунсыз yolнен Александр Сизиковны 17 жылга аписке алдылар. Русия канунларына көрө биле көрүп кабилиетini бүтүнлөй жойган адамлар аписхане муэссилеринде жазаларını кечирмектен азат этилмек керек. Ама ишгалчылар канунсыз жазаны таздыклап, сакат эсирни аписке yollamага планлаштыралар. Ишгалчылар 6 ай içinde 3-cü kere Kırım gazetası muharririyetini mahkemeye edecekler. Kırımski prosesinin haber etkenine göre işgalciler Kenne'de malumat serbestligini suistimal etkenleri iddiasını seslendirdi. Teşebbüsünün faaliyetleri degenine göre gazetanın makallerinde dış agentler olarak tanılgan teşkilatlarını metinde bu şekilde yazmaganları için takip ettiler. Sovet ak hukuk faali Людмила Алексееваның tercüme alını tasvirlegeni metinde onun 1970 senelerinin sonunda Svoboda ve Amerika Sesi radyolarının işbirliği kaydetildi. Moskva talaplarına göre bu matbuatlar mutlaka dış agentler olarak belgilenmesi gerek. Mayıs'ın 17'sinde Rusya'nın Xavfsızlık Güçleri endi Kırım gazetasının baş muharriri Bekir Mamutovga ve gazetanın tesisçisi Siran İbragimovga tintuvlerinin kelgen ediler. Mamutovga karşı Rusya ordusunun itibarını tuşurmek ve gerçek malumat dep yalan malumatlar katmak manachığının 2 protokol tuzildi. Aynı maddeler boyunca İbragimovga karşı da 2 protokol tuzildi. Rusya'nın seferberligi işgal etilgen Kherson vilayetinde Kırımlılarının eziyetleri hakkında neşirler ve meclisini angan Birleşken Milletler hesabatı için işgalci mahkeme 790 bin ruble para cezası hukumunu çıkardı. Kırım gazetası 1989 senesinin iyul ayından başlap Kırım Tatar tilinde derç etilmege başladı ve Kırım Tatarlarının sürgünlüğünden son öz vatanlarına avdet yolu vaktında derç etilmege başlagan ilk gazetalar sırasındadır.